Radi se o Carreri 4, proizveden 1993. godine s motorom 3600 kubika, zračno hladnjom što je specifično za Porsche tih generacija. Automobil koji ima dovoljno snage, da ne kažem motor predimenzioniran za tu snagu, da može trajat, da možeš ga voziti danonoćno. S pogonom na sva 4 za nekakvu sigurniju vožnju. Zato kažu oni da je to auto s kojim možeš živjeti dvostruki život. Race life i normalan život za svakodnevnicu. Znači možeš se voziti s njim za po kruh, a možeš otići na stazu se provozat bez ovog grča na licu. Da li taj auto može to izdržati ili ne može izdržati. Svaka promjena na automobilu ima svoju priču. Ovi usisnici spred umjesto maglenki su od Carrere RS, ne znam, sjedala koja su Recaro pole position koje su namijenjena u originalu bile u Carreri RS. Sam BBSLM nije problem naći, ali u dimenzijama 911 što je Porsche bio zaštitio jer je Carrera 911, oni su napravili da su prednje felge 9, zadnje 11, njih je bilo teško, neću reći naći. Meni su doslovno se pojavili ispred mene i nisam koristio niti malo situaciju da odustanem od te kupnje. Znači, koliko pita, toliko daš i to je to. Rekao, s tom felgom ne možeš pogriješiti. Volim promijeniti par volana, ne znam, približiti ga više vozačkom stilu, znači samo osjećaj reakcije na volan i taj dio isto je stvar koji felga. Dobro ga imati i onda ga promijeniti, kao što se vidi ovdje se počela skupljati lagano kolekcija. Kod Porsche je stvar što on ima već tvornički štelajući ovjes, pa si ga mogao poštelati, znači opet po svom guštu za način vožnje, za nekakav stance i to. A ovi drugi, kažem, opet je stvar što ja znam kako to treba izgledati i onda prilagodiš taj automobil da naravno budeš street legal, a da bude ugodan za moju vožnju, za moj način vožnje, za moj lifestyle, ajmo to tako nazvati. Kada ja sjednem sa strane i pogledam taj auto i da kažem tko je vlasnik ovog auta, hoću ga kupiti. To je to. To je taj auto. Stvar je vrlo jednostavna. Nađemo razloge da nešto napravimo. Ja imam jednu teoriju da taj jedan dio, taj jedan auto, taj jedan trenutak mene čeka u nekom kutu garaže. Spremljen i čeka taj trenutak kad ću ga ja otkriti, kad će u biti se roditi to nekako novo zadovoljstvo. Te neke emocije koje se rađaju su zapravo ti neki trenuci, da ne kažem lijepog vremena vani, ko kad ovdje sad sjedimo u garaži na mojoj stolici za razmišljanje. Porsche stoji tu, pališ svjetlo i gledaš neki put tu nekakvu sjenu, taj nekakav, znači ne samo auto, nego odsjaj u nekom predmetu, u podu i to je ta nekakva ljubav, ta nekakva linija, ta nekakvo zadovoljstvo koje taj auto napravi, ajmo reći u meni, taj unutarnji mir koji on tebi daje da možeš, ajmo reći, se napuniti si baterije, sjest, gledat, meni nisu tu uživanja samo u nekakvim, da ne kažem, svjetovnim tim stvarima kao što ljudi uživaju u moru. Ja imam to uživanje u samom pogledu toga automobila, sjest u taj automobil, ja kažem, uhvatit volan, idealni ofis, sjest unutra, sam osjećaj zadovoljstva biti u tom autu, iako nikad nisam mislio da ću ga imat, moram priznat, tako brzo. Ali evo ga, kažem, ostvarilo se to, taj san iz djetinjstva. Kako rastemo, tako nam igračka malo narastu. Želim da mi svaki moj put koji me nanese, da li otpeljati maloga u vrtić, ne želim da mi bude dosadan. I onda, kako kažu da life is too short to drive boring cars. Stvarno je prekratak život da vozimo dosadne automobile. Jednostavno, to je ljubav. To je obsesija. To je onaj dio koji te motivira, koji te gura dalje. Kad je ružno vrijeme,
Da možeš sjesti ovdje tu, pa ako ništa drugo gledati u njega. Skinut kotač, skinut felgu, počistit, ispolirat, uživat, sjest. Kad imaš nekakvih teških trenutaka, nezadovoljstva, ne znam, zbog nekakvih životnih situacija, da sjedneš u auto i zatvoriš vrata i osjetiš taj unutarnji mir, znači mir i tišina, ajmo reći nekakva vrsta meditacije. Moja familija mene podržava u tome od uvijek. Mislim da nije realno, da njih nema, da oni to ne podržavaju, to ga ne bi bilo. Zvukove koje proizvodi, neki put stvarno izmame osmijeh na lice. Doista ne treba radi u tom automobilu. Postoji jedan meni tako drag put, ja volim otići na susret u Verteze u Austriju i preko graničnog prelaza Ljubelj, preko Alpa proći. Nema većeg gušta, otvoriti prozore, otvoriti šiber i kruzat preko Alpa kad onaj zvuk od zidova, od stijena koji proizvodi taj auto, proizvodi. Nema tog radija koji može zamijeniti taj zvuk koji proizvodi taj automobil, taj Porsche koji jednostavno ima tu simfoniju, kako bi rekli kad čuješ kako se svađaju klipovi straga u motoru. Ima ono nešto, ima onaj osjećaj koji zapravo ne može dati nijedan drugi automobil. Taj auto ima ono nešto.